Ito'y ko nga natanawagan, no anyati, no kasano ti kinapatid, iti may isa nga tao, nga kasla kadatayo kakagsa. Dinamdaman po kini pastor, tatay numano kayo nga kakabsat. Raman, ninang Ponsiana ar agkanas na nayanak sunat ti babae, iso nga naibilang isuna nga baba, dagital daw na. Eko na kung na minsan na pana nga sabat ita Aurora, di Bacnor, di banda na nga sabat. Kas pangarigan, nung matay ti tao, problema tayo mo lang ka rin. Parigan data bakutanan. Gasot ti taon na, palpano natin yan ta, diding ti balay mo. At ay puti-puti lata, awan makaramidan na. Ang kata mo problemaan, kag puti-puti lata, awan makaramidan na. Ang problema tayo lata. Asa, nakabaybayagan, hindi pala datol ko na mo ta, nagputi-puti garon lata nga matayin. Maproblemahan tayo, apay, when atad dalat talitan, siguro may sa kuma, apay nga tadi mo lang matay, natay mo lang nga. Am I right? Amen? Iso nga kuna na ti Biblia, nga kuna na rumwar akas may nga sabong ket makirtay, ket aglabas met akas aniniwan, ket saan nga agtaginayon, kasta ti kuna ti Biblia tayo. Amen? Kano nagtaginayon kuna, problema tayo Ada kadwa nga igurot nga pastor, speaking of Burias pastor. Adu kano ti anak jay baboy na. Kurang kan ja suso ti inahin. Nyad pa may ko na piliton apo pastor tat igorot. Excuse me for the igorot here, if mayroon igorot. Masursuro kami dagay jay igorot ta kanain Mapantay Mountain Province katagsa. Kuna pilit to raja kamadyanin ako pastor tay nakto itapwak de bakras. Tat ilaing ibartit piman ka dagay tay nalungko. Kuna sumbat ko kanya nakit ko naranggas kay gyud. Ko na kanya may piman ta ipurwa mo ijay karayan ngam ta kakaasing nga madi makasusot. Sungakas jay no da duma kakabsat. Kuna na dito saan nga agtaginayon. Kasta tibiyag tayo. Aday madya balay ko na kanya pastor, jakla kumakayat ti matay. Kuna kanya matay kan tulat taton panahon na kabsat. Ibaga na mga anak ito matay. Kuna kanya na matay kan tulat takagsak no panahon na. Kuna mata. Kuna na pastor kabuting ko garot yung matay apaya. When atano kwa matay kan ilungunda ka lang aro din panda ka pa diyo nagsemento. Tawanin ka makungkungarin kuna na ta. Kuna pagagangay anya kay mo sa uwan matay kay wara-warada ka dita dinabuyot ka mo lang. Karkaro nga problema karuba. Isot ka po na ako na dito, saan nga taginayo? Kat mo na dito, kat ipering mo niya dagitang matamtimay sa kastapit, iya nakti panakinukumkan ka. Asino ti makabali na mangyay, timay sa nadalus ng tao, tinarugit awan. E verse 5, kuna na dito, idinto anak yadngan dagitel daw na, tibilang dagiti bulan na adaken ka, ket dinutukam dagiti bedeng na adi na mabalin alabsan. Dito baga ng kakabsat nga, ni Apo Diyos tinangkedeng tibiyag tayo. Amen? Idi na disgrasya ak, motor, pastor, nagapak jadi kamay. Last year dahi ta, 2012. May dahi dyan. Ay hindi, 2011. May 2011. Napasat na nga sardita, di kamay. Itutudo. Kuna kariya anak ko ti kasar, iyawid na jadi buluan anak ko, ada pa panak to naman em, wanina. Naglugang kami ti single motor, gapo di galis ti dalan, kinarika ti dalan dita nga banda di kamay.
Ada kami ta bitil pakasya di daldalan ni. Anda na pupuutan ganay tapwakak. Datay bag ko patol nga nagyan na ipapel ti kasar tin bibiyakan badok ada diyan nakapakbag. Adak di likod eh. Kaya idi anak ka angko amo nga naitapwakak angko pay na malayan nga awanak gayam di motor. Idi naitapwa ka kadak ja bitil jayin og pakanawa agpa di ka may kakanawan. Idi bakras ka sabaan. Idi madlaw nan sa nakadayon awan ti saksakay na nganinang nang nagsubli. Birbiro ka na. Ninang saan ka na? Madlaw kumet ko na. Adak dito'y baro kung nakadlawak. No apay nga na ibala utak ijeting nga ti sabsaba. Naipurwakak ijeting nga sabang. So kung diag tata gerak. Salamat apo tay tuyak nga naibala eh. Di pa may inalay na unak isuteg tig-tigerger kuna nakit agyaman ak ninang pastor kasi bibiyag ka gan. So tag-tagerger. Itsak-jak pa'y nagtag-tagerger. Dati pa kaya manak kini apo Dios uray na itapwa ka kaanak kanan ano. It's a miracle also. Pero muyo ko na dito yung minagada diya balay ti madlaw ko dati sakit ti sikit ko kunak umadi na dati sikit ko kuna na diya anak ko di mbay pimanaw mama amom no mapadri dati spinal cord mo agin inot matay kanton. Ngennak mo kaya. Kanya ka mabuti nga mo pala nga matay pastor. Kuna kanya na anya nga rod anak ti may ang. Ingka pa agas ma kuna nang tayo orthopedic kasto kinuyog na kami. Kasi tapon nakita damit nga deposit damage na ikuan limited ko. Ang tawag ko di kakapsat ko di kagayan ate may katoy ta danalay nga paagas. Siyempre biro kan da mga gas no da sakit tayo di ba? O napanak ma di kagayan sinaba da di to gigaraw. Napan kami di bagada nga kalaingan ng mga gas. Agpaiso nga gado ti tao pila-pila kada number mo. 276 sa ti number ko pastor. Kunak nang malemon mabisbisin ako ni. Kihang kapay nakapaagas anak ko na na. 276 niya pala dyan number nga nalpas. Nasarok pala nga 40. Dirabinton. Agawid tag sublintat tunubiga. Kunak agawid kami pa lang. Akabsat yung para itinambag. Agawid kami palang. Hun pastor. Sa pangintanto lang nabigat yung mapanin nang panakininang ko unan ako. Alas 4 pa lang. Bumangon tan-tentan. Napangkay. Isidawag. No kasano ka. Duda jay. Nakipilpila di kalman nga pinanawa mi ad-aduba nila di kapagpapon. Ako apayata na galit tao. Kitni parparbangon pa ila. Sugar nga may kami nga nasapan. Tatap no masapak nga makapaagas kag sagsakit ato sikit ko amoy sungba da. Dajay mangagas apo pastor na tayo. Isugayang nga nagadutit ako. Dapat sigayan di mga gas na kayan. Isung ako na mabigbig ko nga uray gayang mga gas di tao no nakadngan tibiyag na matay lakay. Amen. Ato tagladladingit gapot ang danagasan. Anak ka nagladingit ko na kani apo siguro pagayatang nga anak makaapaagas dito itay dinaduktalak albularyo gayang. Sungamuyo ko na idinto anak yadngan digital daw na kibilang dagit ibulan na daken gakit dinutukam dagit ibedeng nga adi na mabalin alapsan. Isut ga ko ng dumteng tal daw ti panakatay gayam handa yung mabalin nga labsan. Amen. Sunga kasjay ti patay kakabsat, kasjay ti biyag tayo. Into no dumanon yal daw tayo talagang matay tayo. Ngem ti kasayatan uray matay tayo kunak
tiraing ragsak tayo, oray matay tayo, no adda tayo ti Apo, kuna ni Apostol San Pablo, ije Philippians 1:21, kuna na, tanukan niya, ti panagbiag, iso ni Kristo, ti papatay, gunguna, oray no matay tayo man, dito yung biyag, ay ayaten nga kabsat, no adda ti biyag ni Kristo kada tayo, ti biyag tayo, dito rabaw ti daga, ket ti papatay tayo, panakagunguna. Amen. Amen. So nga ti biyag kakabsat, bueno ti patay, hantayo nga malapdan. Ano pa nang ibaga kanyak pinaminsan, Pastor, ikang kakwartang, basta ikararagan na kanak tumatay. Tingkunak kanya na among kabsat, dahil talang kan kumapasigurado kanya. So when kino bagal na nga sigurado, one brother kanak ti peram ta kanang kay kararagan tangkan tumatay, nungay matay! Basta yan, bangs na dyan bayan mo. Nungay matay, makabasbaso lang rata. Isu nga na saya at nga tayo mapasigurado. Tangat nga mabalin nga di tayo matay. Matay tayo amin. Isu na laing nga urayan tayo. Dadi na kedngan, ken dinutukan ti Dios ay bedeng tayo. Ket san tayo gayam nga mabalin nga nagsan. Amen. Sungatatak ko na, tata si bibiyag tayo pa'y, tamakabael tayo pa'y ag-serve ti Dios. Kaya nasaya at pajerik natin ag-serve ti Dios, ag-serve tayo, tawre matay tayo, biyagag na nayon. Maridayaw siya ako. Maridayaw tinagan ti Dios. Dakasinsin ko nga doktor, anakayat nga pa asikgan da jem putot na, so di ka ket agbugong mo na alcohol, ta mavirus ka no jubin. Kunak kanya na among doktor, so na doktora jay, asawa na. Di binisitak ko na, ijay, agalahok kang muna sa bay nga dumanong kayang jay baby. Tahang nga mabaling nga dumanong ka jay nga ang kanaka-alcohol. Kasjay nga kasjay, kat ini kunak kanya na among doktor kayo kunak. Kat apa nga napalaluin nga ta mavirus na ito ubing. Ingana nga kasjay magamin, ti pamati da, kasjay magamin, ti paniniwala da. Ingana nga day taubing hanmet lay nga di makil ano saya. Kunak kan kuwa na dinatayan dyan na kunak doktor ka, doktora ni asawam. Anyo gayam nga mabalin nga agasan ni patay. Pat kuna na kanya kuwan nga rod, insan pastor, mabigbig ko nga ni patay awan makaagas. Sut gapo na nga kanigito nga daw kakalsat. Alugaran dito Jones. Masapol tayo nga bigbigan nga awan makaagas ken patay. Tilay nga muk nga bigbigan tayo. Tikaimbagan nga Dios isulaing ti makaagas kadigitiririk natin no daduma ko na tayo. Intayo man nagpaagas ni doktor ngem uray da amin nga agas nga klase ta doktor nung matay tayo tilaing kapatgan isudajay at datay kumakani Apo Dios tanong matay tayo tawiden tayo ibiyag ng nanay ngayon sa gana ti Apo kadigiti suamin nga gayat yan kuana madaydayaw tinagan. So kabilangan tinapatig nga ina ti manulaing yan nga rabiing nga nagsakripisyo kayo kakabsat nga mangbanbantay tina nasakit man kaputa tina kapatgan yung tibagaktat nga rabiin urait adame nang namatayo nakalpasan ti patay panagungan kuna ni Apo Jesus dyan 11 kuna na siyak ti panagungan kan ti biyag ti mamati kanya uray numatay agbyang trupay. Dahil talayngan ti maudi nga nang namatayo kakabsat. Kas na mati ti Apo. Uray matay tayo dito rabaw ti daga kunak ulitek na sakit. Ti patay iso ti kabusor tayo. Nung mabalinan tayo kumakayat nga mangyari dati ti biyag tayo. Nimibagak nga rabi masapol ang matay tayo. Tapno matawid tayo ti biyag nga nanayon. Amen? So nga kada kayo nga pamilya nga inulila tinapatig nga ina. Ti kararagmi kas adadipan ta Apo itang arabi mataginayon kumadya panang liwliwa ti Apo ket dayto nga panang liwliwa yeg na kumakada kayo ket inton maawat yu dayto nga pangliliwa mamati ak nga ti espiritu umay ti Apo espiritu ti Apo may kada kayo ket inton umay dayto nga espiritu ti Apo yeg na ti liwliwa ket dayto nga liwliwa arpada nanto kagidya adu nga dadladingit nga marikuna kayo haredayaw ti Apo. Sutga po na itang rabi, magipagladingit kami,
maragsakan tayo, tanasarakan tayo ti Apo, nga mangteng-tengel ti biyag tayo, kakabsat nga Kristiyano. Manpay, umay, dagiti kastoy nga panagladladin niya. Yan namnamayan tayo nga ti Apo, ay ayatin na tayo unay. Mangnamnama tayo nga ti Apo, sarsarungkaran na tayo. Ay Hebreo Kapitulo 2 ko na ti versikulo 6 ko na taan niya ngamin ayat ita, what is a man that thou art mindful to him? Kanya ngamin ayat ti tao nga si papanunot ka ken kuana. Kanya ngamin ayat anak ti tao nga sarong karam isuna. Mamati tayo kumanga ti Apo ket panunutin na tayo. Mamati tayo nga ti Apo sarsarong karam na tayo gaya maraydayaw tinagan ti Apo. Kati kinapatig tayo ija sangwanan na maraydayaw ti Apo. Sa napatig nga kakabsat itang arabi. Dahito iti mensahe nga imbatik amin kada kayo mensahe ti biyag. Kaya munan tinapatig nga ina agyaman tayo ti Apo taado dagiti karkarina nga para kada tayo. Timunan ti ina mamati Apo maragsakan ti ina. Kasla ti pamilyayo pangaraiga. Kaya munan ti ina sinilawan na tayo ti Diyos, sinilawan na kayo ti Apo, inted na tilawag, ti sibubukil nga pamilyayo. Madada pastor nga pinili na titing nga ti pamilyayo, so nga kunak, makuna kayo nga nagasak nga pamilya. Kat ituloy yung suportaran nyo ni pastor, dahil ito timbagak, kaligya kakabsat ko, maganak ko, diya kagayan. Andak minat pati ti damo nga daw kakabsat. Magyaman aktatata kunada gawid ka ate. Tagbangon tayo ti kapilya tayo, masarili tayo nga pamilya. Tano 11 nga pamilya times asawa, baling nga 22 giyan anak. Kat kunak na imbag nga talaga ti Dios. Pinili na ni pastor Nemi ti kaming ti pamilya. Mamati ak aramaten na isuna tapno ibagana itinapudno nga ebanghelyo kada kayo. Ket masapulan tayo idinay dahil dyan sa uti Apo no aramatin ti Apo suna. Amen? Nagasat kayo, nagasat ti pamilya nga pangpilyan tadi penta Apo. Amen? Nagasat kayo nga pamilya. Ket kuna ituloy ti Apo dahil nga panagbalin nyo nga nagasat. Tuloy yung laing tagserbikan ko na tati pamilyayo na gasatan nga pamilya. Di Diyos banisyon na tayo itang arabi. Itumakder tayo kadi amin.